Danas vas vodim na putovanje kroz vreme, u srce industrijske istorije Balkana i Srednje Europe. Ovo nije samo priča o jednoj fabrici ili brendu elektronike. Ovo je saga o ljudskoj genijalnosti, o preživljavanju u najtežim uslovima rata, o tehnološkoj revoluciji koja je malu radionicu pretvorila u globalnog giganta i o neverovatnoj transformaciji koja traje i danas. Govorit ćemo o kompaniji Iskra iz Kranja. Mnogi od vas se sećaju onog čuvenog logotipa, zvezdice sa nejednakim kracima, koja je krasila telefone, bušilice i električna brojila u gotovo svakom domaćinstvu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Ali da li znate kako je sve počelo? Da li znate da je Iskra umrežila kinesku policiju pre nego što je internet postao globalni fenomen? Da li znate da se njihov dizajn čuva u najprestižnijim muzejima sveta? Ostanite sa mnom, jer ovo je istinita priča o Iskri. Sve počinje u mračnim godinama Drugog svjetskog rata. Nalazimo se u 1941. godini u Kranju, koji je tada bio pod nemačkom okupacijom. Na lokaciji nekadašnje tekstilne fabrike Jugočeška, nacistička Nemačka je vidjela potencijal za svoju ratnu mašineriju. Tu su osnovali podružnicu kompanije Luftfahrtgeräte Werk Berlin, što u prevodu znači Fabrika vazduhoplovnih uređaja Berlin. Umjesto tekstila, ovdje su počeli da se proizvode precizni metalni delovi za avione Luftwaffea. Bila je to visoka tehnologija tog vremena, a radnici su morali da usvoje rigorozne standarde precizne mehanike. Kada se rat bližio kraju 1945. godine, postojala je velika opasnost da će fabrika biti uništena. Nemačka vojska u povlačenju često je minirala postrojenja kako ne bi pala u ruke neprijatelju. Međutim, hrabri radnici fabrike su se organizovali i uspjeli da spreče uništenje mašina. Sačuvali su ono najvrednije, sredstva za rad i, što je još važnije, svoje znanje. Nakon oslobođenja, u martu 1946. godine, dolazi do ključnog trenutka za identitet ove fabrike. Profesor Mirjan Gruden, vizionar i inženjer, predložio je da se dotadašnji naziv Strojne tovarne Kranj promeni. Dao joj je ime Iskra. Simbolika je bila jasna i moćna. Kao što iz male iskre nastaje veliki plamen, tako je i ova fabrika trebalo da bude varnica koja će pokrenuti industrijalizaciju i elektrifikaciju nove države Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Profesor Gruden je lično osmislio i taj prepoznatljivi logotip. I zaista, varnica je planula. Već 1946. godine Iskra proizvodi svoj prvi jednofazni indukcioni brojilo model E1. Zamislite značaj toga. U zemlji koja se dizala iz pepela, Iskra je omogućila merenje i distribuciju električne energije. Godinu dana kasnije, 1947. godine, izlaze prvi prekidači, prve antene za frekvencijsku modulaciju i prvi kondenzatori. Proizvodnja kondenzatora postala je temelj kompanije, tradicija koja se održala decenijama. 50. godine su bile godine učenja i usvajanja novih tehnologija poput livenja i galvanizacije, ali prave zlatne godine dolaze 60. i 70. Godine 1961. kompanija menja ime u Iskra, industrija za elektromehaniku, telekomunikacije, elektroniku i automatizaciju. Postali su pravi industrijski gigant. Ali ono što je Iskru izdvojilo od ostalih fabrika u socijalističkom bloku nije bila samo masovna proizvodnja, već odluka doneta 1962. godine. Tada je Iskra osnovala prvo odeljenje za industrijski dizajn u čitavoj Jugoslaviji. Shvatili su da tehnologija mora biti lepa i prilagođena čoveku. Na čelo tog tima došao je legendarni dizajner Davorin Savnik. Njegova vizija će Iskru upisati na svetsku mapu. Kruna tog rada stigla je 1978. godine sa telefonom ETA 80. Svi ga znate. Onaj pljosnati, elegantni telefon sa brojčanikom koji je dolazio u jarko crvenoj, narandžastoj ili žutoj boji.
Bio je to radikalan raskid sa dotadašnjim glomaznim telefonima. Izgledao je kao da je stigao iz budućnosti. Taj telefon je postao svetski hit. Osvojio je nagradu Dobar dizajn u Japanu, priznanja u Hanoveru i Stuttgartu. Proizvedeno je na milijone primjeraka u Kranju, ali njegov dizajn je bio toliko dobar da je kopiran širom sveta u neverovatnih 300 miliona primjeraka, nažalost često bez licence. Ipak, originalni Iskra telefon danas stoji u Muzeju moderne umetnosti u New Yorku i muzeju u Minhenu kao remek delo dizajna 20. veka. Dok je Davorin Savnik osvajao svet dizajnom, inženjeri su osvajali svet računarima. 80. godine donose priču o Iskra Delti. To je bio deo kompanije zadužen za računarske tehnologije. U vreme hladnog rata Jugoslavija je bila nesvrstana, što je Iskri omogućilo pristup američkoj tehnologiji, ali i otvaranje vrata na istoku. Iskra Delta je proizvodila računare Partner i Triglav, ali njihov najveći uspeh bio je dostojan špijunskog trilera. Sredinom 80-ih Iskra Delta je pobedila na međunarodnom tenderu za umrežavanje policijskih stanica u 10 najvećih gradova Narodne Republike Kine. Bio je to preteča interneta u Kini. Projekat je bio toliko ogroman i hitan da su inženjeri morali da pretvore Cankarijev dom u Ljubljani u privremenu fabriku kako bi sve završili na vreme. Zbog visoke tehnologije koju su posjedovali, rad Iskra Delte su pomno pratile obaveštajne službe poput Američke centralne obaveštajne agencije i sovjetskog KGB-a. Bilo je to vreme kada je znanje inženjera iz Kranja i Ljubljane bilo strateški resurs od globalnog značaja. Također, ne smemo zaboraviti ni zimske olimpijske igre u Sarajevu 1984. godine. Kada je ceo svet gledao u Jugoslaviju, Iskra je bila ta koja je obezbedila kompletnu telekomunikacionu opremu, sisteme za merenje vremena i obradu podataka. To je bio vrhunac moći kompanije koja je tada zapošljavala neverovatnih 35.000 radnika. Proizvodili su sve, od električnih bušilica koje su trajale večno preko mernih instrumenata do složenih radarskih sistema. Međutim, početak 90-ih godina doneo je katastrofu. Raspad Socijalističke federativne republike Jugoslavije značio je gubitak ogromnog domaćeg tržišta od preko 20 miliona ljudi. Usledili su ratovi, sankcije i kidanje ekonomskih veza. Veliki sistem, poznat kao složena organizacija udruženog rada Iskra, raspao se na mnogo manjih delova. Iskra Delta je bankrotirala 1990. godine. Gigant se rasparčao na samostalne firme kao što su Iskratel, Iskraemeco i Iskra Autoelektrika. Mnogi su mislili da je to kraj priče o Iskri, da će ona postati samo još jedna nostalgična uspomena na prošla vremena. Bilo je to teško vreme tranzicije, otpuštanja radnika i borbe za goli opstanak na nemilosrdnom globalnom tržištu. Ali Iskra nije nestala. Žilavost i znanje koje su gradili decenijama omogućili su joj da preživi. Matična kompanija Iskra Deoničarsko društvo pod vođstvom porodice Šešok, oca Dušana i sinova Klemena i Matije započela je novu eru. Umjesto povlačenja krenuli su u ofanzivu. Transformisali su staru socijalističku fabriku u modernu porodičnu multinacionalnu kompaniju. Shvatili su da moraju da se šire i investiraju. Godine 2019. Iskra pravi veliki strateški potez i kupuje brodogradilište u Šibeniku, koje danas nosi naziv Iskra brodogradilište. Time su ušli u pomorsku industriju, baveći se remontom brodova i proizvodnjom aluminijumskih plovila. Zatim, 2021. godine postaju 100% vlasnici zagrebačke fabrike kablova Elka, jednog od najvećih proizvođača kablova u ovom delu Europe. Time su povezali proizvodnju komponenti sa proizvodnjom kablova. Nisu zaboravili ni Bosnu i Hercegovinu, gdje su otvorili modernu fabriku u Laktašima i započeli izgradnju novog pogona u Novoj Topoli, čime ponovo ekonomski povezuju prostor bivše zajedničke države.
Danas Iskra zapošljava preko 1600 ljudi i izvozi svoje proizvode u više od 100 zemalja sveta. Više ne prave one crvene telefone, ali prave nešto mnogo važnije za današnji svet. Proizvode pametna električna brojila koja su deo pametnih mreža širom Europe. Proizvode kondenzatore koji su ključni za stabilnost energetskih sistema. Razvijaju napredne sisteme za automatizaciju saobraćaja koji upravljaju semaforima i tokovima vozila u velikim gradovima. Njihovi proizvodi, poput bistabilnih sklopki, ugrađuju se u najmodernije zgrade. Od one prve varnice 1946. godine preko zlatnog doba dizajna i računarske revolucije pa sve do današnje moderne korporacije, priča o Iskri je dokaz da se kvalitet i vizija mogu održati uprkos svim istorijskim olujama. Oni su uspjeli da se transformišu iz proizvođača delova za avione u simbol jedne ere, a zatim u lidera moderne tehnologije. Zato, sljedeći put kada vidite taj logo, setite se da on ne predstavlja samo prošlost, već i živuću, dinamičnu industrijsku silu koja i dalje sija iz srca Europe.